Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sasimnika iphumule tandla uNkulunkulu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Asibonge, praise him. Isiholile kwaze kwaba la siyasifuna kamnanzi. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga nawe sowukhona. Sesikhona sonke. Sisebukhoneni benkosi, ngicela kubingelele umfundisi wami egameni lika Jesu, bingelele make buholi libandla lonke egameni la Jesu. Hallelujah. Amen. Ninjani bathandwa? Siyabonga nento ekahle kuba khona namhlanje khona uNkulunkulu nemlayelo wakhe ukhona. Ngiyacela sitobuka incwadi yaMarko chapter 2 siqale ku verse 1 size siyofika ku verse 12. Udasifunzela Pastor Zot. Oh, okay, it's okay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lizulu sathatha sithombe. Hallelujah. Na uvakahlela kwakuna Jesu khona. Abefike bese uyafoda. Athatha nje sithombe sawo wonke lokhona athi the video ithi lena ithi engqondi lapha le yilapha. Thathe yonke lemqabanga ayibuyise kanye kanye lethe ama solutions. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Jesu wabuyela eKapernaum. Kwevakala ukubuyile ekhaya. Kwakunasibande lababetha kuye. Kwathi manje kwaselela nendawo yefaka inyawo endlini. Ngisho nangephansi eminyango. Abebashumayela ilizwi laNkulunkulu. Kwalethwa umuntu labefehla ngothi ethwelwe ngamadoda lamane. Behluleka kumsondeza eduze na Jesu ngenxa yeminya wesicubu. Ngabo base bavula isikhala ephahleni lwendlu macondzana na Jesu. Bamehlisa ngebuhlaka. Behluleka kumsondeza eduze na Jesu ngenxa yeminya wesicubu. Ngabo base bavula isikhala ephahleni lwendlu macondzana na Jesu. Bamehlisa ngebuhlaka lwakhe bambeka embi kwa Jesu.
Jesu abona khula kwabo wathi kuye mfanami tonoti yakho tithethelele letinye tathi temthetho letathi shedi lapho tathi tibuta etinhlitweni tato tithi lo muntu wendiwa yini ukuthi akhulume kanjena wethuka uNkulunkulu ngibani ongathethelela tona ngaphandle kwaNkulunkulu kona lokho Jesu wathi emoyeni wakhe ukuthi bacabangani ngakho wathi kubo nizindlelani kanjalo nguphi lokulula kukusho kulona lofehlangothi ukuthi uthethelele tonoti yakho noma ukuthi sukuma uthathe isihlaka lakho uhambe ngitamkhombisa ukuthi mine ndodzana yemuntu nginemandla ekuthethelela tono emhlabeni wase uthi kulesigulane ngithi kuwe sukuma uthathe isihlaka lwakho uhambe uye ekhaya ngekusheshsha lo muntu wasukuma wathatha isihlaka lwakhe wahamba bonke bambukile bamangala bonke badumisa uNkulunkulu bathi asizange sesikubone lokunje amen. Hallelujah. Siyambonga moyo ongcwele namhla ekseni sibonga kufundwa kwelivi. iBhayibheli lithi it's a blessing to read the word of God. Lokulifunza nje usho leti inhlavu yemavi kusibusiso kulilalela kusibusiso lokuliva kusibusiso sesimukele nje sibusiso sisangena. Hallelujah. Amen. Lokuthi sisenza weni lengiyombamba live la uNkulunkulu lisitshela ukuthi njalo nasihlangene akuqubuke lo kube nemhlabeleli simtfolile kube nesambulo sisitfolile kusahlatshelelwa kusathandazwa lithi bese kuba nemthandazo kube nekufundwa kwelivi vele libandla nalihlangene kwakuba nato tonke leto tintfo leto. Siyambonga uNkulunkulu ngaloko egameni laJesu. Hallelujah. Amen. Sihlokone sethu namhlanje nasithi it's a little roof of reality that the Lord wants to rip open. Kuluphahla nje loluncane lweliqiniso. Lento vele iliqiniso ikhona empilweni uyayibona udlula kuyo kodwa uthi uNkulunkulu it's a little roof of reality and yena ufuna kuyiripha open ufuna kuyidzabula ufuna kuyiqetha ufuna kuyinqamula noma ngabe kuyini ke lokho kweliphahlana lokukhona etikwakho lokukhona lokho kwesimo lokukhona uthi nje yena ngimi lonemandla mbamba wakudzabula kadzeni kodwa nje sihloko sethu sithi little roof of reality that the Lord wants to rip open. Siyambonga uNkulunkulu nawufunza lo verse 1 lokuthi Jesu wabuya waphinde wabuya futhi eKapernaum kwase kuyevakala ukuthi Jesu sowubuyile la bekakhona Jesu kule ndlu la bekakuyo kuthiwa abantu bebagcwele baba nengakhulu ngiyamthanza chapter 2 vele waMark bebaba nengakhulu bekude nendzawo yokuthi ungafaka ungabeka nyawo lwakho bekugcwele ngekhathi kugcwele ngephandle lapho kuna Jesu khona vele ngisho empilweni yakho nje as an individual ungamukela Jesu lesingisi there was no place left utelo lokusalako you feel complete lokuba na Jesu nje uyayiphelelisa impilo yemuntu kumele kuyiphelelisa impilo yakho uyagwala Jesu uthi vele ucomplete uthi vele uphelele uthi vele unetisekile awudzingi nomnye umuntu ukuthi angaze asho kuwe ukuthi uyati aku-approve etintweni awudzingi ukuthi lo mnye umuntu azakhuluma kuzona utova ukuthi hey ngazuthi ngconywana no lwati lokuthi la kuna Jesu khona kodwa esikhaya asanakusho lomnye ngakusho kube negative but wena because uneliqiniso lokuthi la kuna Jesu khona kodwa lokusala. Hallelujah. Praise the Lord. Siyambonga uNkulunkulu namhla ekseni uthi nikhona nigcwele akudzingi ukuthi uzuye kuma idols akudzingi uhamba ufuna i-identity uyathi nangabo uhamba nabo bani uyathi nangabo ngenela lemcimbile nami ngingabonakala ukuthi akunjalo ekholweni sifundisa info yinye ukuthi na ufika uvula umlomo umukela uphinde ukholwe ngenhlitiyo sekwanele unababe lo labekakhona ekuqaleni unababe lo wathi indoda sekuqaleni unetisekile nje uphelele awuthini approval ukuthi approve ukuthi
unjena noma uhambe umbuqalata ukuthi abamane bathi maye ngikahle abamane bathi no sikuthole evini lokuthi uNkulunkulu siyaphelela. Praise the Lord. Amen. Bahlangana ke baba baningi kuze kude esikhala sokungena la ndlini. Into lemcoka lapho lefuna siyibambe ukuthi find a way to be noticed by Jesus no matter how much it costs. Funa ukunotiswa nguJesu. Esimeni nje na ungena lo nothisa wena kube ngibani? uNkulunkulu akube nguJesu. Zama ngayo yonke indlela ukuthi Nkosi ngingengilanga ungakanginotice. Notice Nkosi lapho ngikhona khona. Ube nokukholwa kulomsindisi wakho lowakufela. Ukhuluma ngayo umfundisi lapha wathi naso sowukhona uyangena eminyango usukuthi kuJesu utawuphuma futhi sewunjani. Sowehlukile phuma uhlukile lo lapho ungena kwami kwehluke ungafani lokuphuma kwami ungafani ngena kwami. Hallelujah. Lo verse ke bazalwane verse 3 sibawalethwa kuyo umuntu lapha efehlangothi ethwele ngemadoda lamane. Ngithanda lamadoda lamane labekathwele lendoda lethiwa ngema bearers of the mat. Bantu laba bamba le mat. Bantu laba concerned ngema conditions alabanye. Lokho sibitelwe lapho thina njengomtimbo waKristu ukuthi asibe bantu laba concerned ngecondition yalomunye umuntu. Bathi noma ngabe kubitani khuluma lamadoda lamane phela sasuka sivile Jesu yawenta umangaliso noma ngabe ke sekubitani thina sitawenda sure ukuthi lo mngani wethu kuthiwa my friends for friends lo mngani wethu lo hethako lo mngani wethu lo helpless sitamthatha siyombeka phambi kwaJesu. Lokho kwentiwa ngithi ngoba sesibe nelithuba lokuba naye Jesu sesinayi understanding ukuthi umuntu lo sedemandla yena umuntu lo sebuhluku yini uma simcukula simmikisa kuJesu impilo yakhe kuba nemehluko. Kusho ukuthi kwakunemkhawulo empilweni yakhe lo lendoda lebeyife luhlangothi naye beka sathiniwe uhlala nzawo yinye. Akusimnanzi kulala embhedeni, akusimnanzi kuhlala in one place. Ngofuna ukuphuma uyothamela umele abantu bakubambe bakutikimise bakukhiphe. Na ufuna ukugeza awukhona ngalesinye isikhathi uye ngecondition yakho ukuthi ikanjani. Kube kwaba nje nemntwana sengiyakhumbula manje esikoleni ahamba ngewheelchair ema restrooms accommodate kufuneka lo nesisa amthatha bekamthatha vela amnikisa le etigangeni. Ngomangale ngithi manje akahlale phela lapha kusho ukuthi utobonwa ngibani utobonwa ngilo lamhlalisako la toilet yapply kusama kabe khona phela lama utilities wokuthi ukhone noma ngabe unjani ukhone lokuthi ngoba ufuna uthathe umuntu ambeke lapha nale wheelchair ayiteki itona lokuthi nawu kanjalo vele sova ukuthi kunemuntu longakusida kuthiwa labangani bakhe bavele nje bamcukula bashona khona nabafika ke khona sekugcwele nayo uyagada Nkosi yami angiyazuba kumbe ngabe ngentani kumbe lokuthi ungumzalwane ngamunye nangamunye ubhekekile ukuthi you reach out and hold likhona lelinye kule ngubo kule methi lebeyiphethwe kokune methi lababambile lomnye ngala sibitelwe lokho sengumtimbo waKristu kumbe umfundisi ubambile lelo khona na ubamba futhi awuyeke disi kufanele ubambe nje ube firm kusime ubone ukuthi ubambile la kunemuntu lekufuna ngathi ngawele ematsheni kodwa kufuna simtidimise size siyombeka phambi kwaJesu kuze naye amukele kuphila kwakhe. Hallelujah. Praise the Lord. Sibitelwe lapho ke bazalwane ukuthi nathi siparticipate la ekubambeni likhona empilweni yamunye nangamunye. Praise the Lord. Bekune teamwork la thina sengumtimba waKristu. Mase umtimba waKristu wonke umuntu umqoka emtimbeni waKristu. Uma kungentela ngalesinye isikhathi ubese sova ngazuthi uyathi mina endlebe ngazuthi sengedwa kusebenza mina ngedwa kukhomba ukuthi akusasumtimba waKristu lokho sendlele yakho nje noma ngova the right thing but akusasumtimba lento kwathiwa lokhu kungumtimba umtimba usuka enhloko umtimba yetinyaweni wonke umzana lokho nesontweni umqoka ngani ngoba kufuna abe nekhona lalibamba. Hallelujah.
Uthiwa kule next nalona bekabambe lo nalona. I can imagine nje mina ngifike la kuthiwe kumbe kune pastoral phela kodwa ngisande bazama nabekho. Nami kungangilimata spiritual ukuthi kwentekani. Ngase nje sengiba nepastoral bazama nebakuphi. Lokho lokukhona le presence yakho imcoka phambi kwaNkulunkulu ene kune role lekufanele ukuthi uyidlale. Kunetinto lekufanele utende nawo. Utenda willingly and wholeheartedly. Ukwenta ngemoya wakho wonke. Asesithi nje nawe umuntu uthi ngisaya ngaphandle uyaphuma kuyaya ke restroom, you go to the loo, uyafika uyadisita ngendlela udisita ngayo bese fithi tandla bona mfo angithi nguwe wedwa losukhona ukuthi utenta njani sekwenteka ke emtimbeni wonke uba neliphunga wonke umtimba lokuthi nawe umcoka naloya umcoka kuphela kufanele kulama functions usebenza kwethu kube complete lento bese iba unity sibe whole siyakhona khamba phambili ngekugijima siqhubekele phambili njengomtimba waKristu kodwa umlonga semcoka uma umtimba uthi ngomile uthi nje manje ngifuna emanti mina ke vele ngihlala emantini ngiyathanda kunatha uthi ngomile emasikunaza asendeke encondweni isingcondo sukuma uhamba uyonkhebela emanti ukhala lomtimba usukuma inyawo ihamba empompini ivulwa yini impompi sandla isiyakhanyetela lesinye ayongena lamanti emlonyeni akhamisa umlomo ayehle emanti emphinjeni ayangena emantic system yenteke iabsorption libanda alisebenzi nga-1 once kwaqala nje wathi ngiliso sophumile bandleni umtimba unyakata wonke uyaphelelisa wonke umtimba ngeke wonke umuntu umqoka endlini yaNkulunkulu kunephathi la yentabo emehlo kusakhuluma inhloko kusakhuluma umlomo usavuma amen usentani kuba nale connection umtimba ube munye haleluya lokho silande siyapilungiselela wonke ilungiselela ekseni ngiyakozweni ngeke wemala kumbe ukhulume but the presence yakho what function yakho yentile uthi mina emtimbeni ngingasha mina emtimbeni ngiprotocol mina emtimbeni nginglo umqoka kakhulu nakufundwa ngedigestion kuthiwa nakungena lokudla uyahlafuna kumqoka ungagwinya nje masamba ufaka ugwinya ufuna uhlafune empini ufuna isebenze empini luthi uhambise bese liyahlisa ikhona labasebenza kwehlisa lento yehle lento kulungile ukusebenzile wena wakuletha wabeka emasaka but kukhona lesefanele akuhlafune lento akugaye lento aligayele livihlangane lelivi lithina sedehle emphinjeni ligaywe nguwe haleluya sibona le unity laba ngu4 seliyeka thwana lifika lesifini sekunema digestive what kunema enzymes kunema fluids izinto letinenge sesisebenza kune movement ngisho yemathumbu kuthiwa amathumbu bese kwakhona lama layers kube khona kube hamba udosela ukudla yabona kunetandla khona lamathunjini etfida kwagijime ke kuma veins agijime ke kuphi uyabonakala yini lo kusekhathe ethunjini akabonakali but unjani umqoka nasangekho yena kudla kutaphelelwa lo emlonyeni but isifuna injini ekugaye ekhatha eswini uthi ngase sekungenile bese kuyakusebenza kahle phethu ngoba kuthiwa kufinga like lokuparalyze lokudosayo kuyafika ekhathi kaswini kuyahambisa kuyagijima ingadi yentana libandla it's a unity ngumtimba once kwathi mina ngingumkhono ngiyabonakala wena ungemuva ubona umuntu it's no longer a body akusasumtimba nomvuleni seyinfo nje seliso noma selikhala nje ngoba mina ekhala ngiyabonakala awunjani umtimba uNkulunkulu ungiphethe ithando kulamalanga ngithanda nje bafati angithi na ukhula uba ma stages kufika nje isikhathi lapho udiniwe khona lapho ugcwele nje ethi uyasiphalala ugcwele ngesikhathi ugcwele kusisi ngesikhathi ugcwele kulila noma ugcwele injabulo ngalesi sikhathi ngithatha nje lobuso noma ngagcwele lesilo kunethanda ntombatana iqale iyincane ikhulile manje
imbethe ingubo ye-experience. Buhle bokuthi nidlulile la. Buhle bokuthi nidlulile la. Buhle bokuthi nidlulile la. Awukho daily for life empilweni. Ufika isikhathi nje ujeje. Ube bathi ukusolo ngufaka maybe singangane powder. Maybe nje uyaqobisa nje lokho yinokubisa lokho kahle. Boklinik bobani lomthenge kona ku-2000. Lomthenge yona le Nivea inima lokho. But uyibona le nkomo nathi hayi lena yayathi indlela. Praise the Lord. Uyakhula empilweni, ukumukela, ujabulele lokuthi uyabona kona ngabuka ngasuthi kodwa Nkosi yami khashana naso wakho. Umbonge uNkulunkulu bengisho njalo kulabanye bangafuni lokho enthayi. Shothi ngawacela phela usheshe ufe. Ngawacela. Ufe la 20. Ngakhona iphila. Ngoba kunakuhle bokukhula. Ngesikhathi ube nelisizi, umbona umfata ngena lapha, ngizokumanzi ngithi, ha, ungena for my dad. Yeah. Igcwele inyembezi kumbe igcwele isizi igcwele ini, but ngiyathi sindlulele. Hallelujah. uNkulunkulu nje usekele umuhle sonke stage empilweni umuhle. Muhle umncane umkhulu, muhle unjani umuhle. Hallelujah. Praise the Lord. Ngikufomen teamwork lokuthi lamadoda participate bazalwane singadragani phasi. Impilo yokholwa vele yapiti, impilo yokholwa ilukhuni, kodwa nje uNkulunkulu ukanye nathi. Praise the Lord. Ngisakhuluma ngale teamwork. Ngifunza lenye incwadi ekhuluma ngemfundiso nje wayezulwini wase uyabona i-banquet hall lihola lelikhulu kulayini ematafula kunekudla ke lokuhle kudla hleli nema-guest bese lithi ke okunekudla esentral letafula wonke uphethe isipunu lesidze uyakha but akudleki labantu bajabulile ke but lokudla akudleki lokuthi moya ngibele soyamhlekela bethi hayi indzaba ukuthi wonke ufuna lokudla tikhelela akidleke kanti letipunu tinze uthi ke hayi kufanele nalona afunde loya vele letipunu atisilo lokudlela lokudla vele kuningi kodwa tipunu uthi umixa kuye ngelikhono lolibambile thini liphi lelo khona labazalwane laba abasidemonstrated lokuthi kumqoka kangakanani lento ye-unity lokuthi lo mngani wabo bekangeke azaphile kube abazange basukume ngetindlela ezahlukahlukene lo munye akufisela lento banalomoya nje ukufisela uyajabula nawe emoyeni wakho mangale lenje kuliphuma kanti lokuthi uyakufisela unetifiso letinhle ngawe noma wambona noma awukamuva kanti unetifiso letinhle ngawe ukuthi uphumelele. Haleluya. Siqhubekise le teamwork siwabambela amakhona maningi kakhulu emakhona ladzinga ubanjwa endlini yenkosi. Uma uya ku verse 4 awufunze manje so uthi behluleka kumsonzeka eduze naJesu ngenxa yeminyaminya nesituku ngakho base bavula isikhala ekuphahleni lwendlu maconzana naJesu bamehlisa ngehlala lwakhe bambeka embi kwaJesu. Praise the Lord. Sebafikile ke Jesu uyafundisa afundisa livi Jesu. Jesu ke nakafundzisa vele bevamisa ukusiphatha lesikole. Vele leBhayibheli nje Jesu indvo yakhe. Haleluya. Kuthiwa ke behluleka ngene. Base akasho ukuthi Jesu usifundisa ukuthi sibe digebengu. Sibokuvula emaphadle bani. Kodwa nje kuthiwa lama staircases letidebhisi bekhona la ngaphandle dinqanqe etiyele edule rufini. Lokho ukuthi nje banyuka kwaba likhulu kodwa nje bebabambile phela emakhoneni. Bafika etulu base bayamehlisa. Bamehlisela kuye Jesu. La ekwehleni
Kunento into letimqoka efanele sithi nake lokuthi umqoka kuba nethemba empilweni. Hallelujah. Yes. Lokuthi nje sibe nethemba empilweni. Phindze futhi si act on faith. Siphindze futhi sibeketele impilo idinga abantu ababeketelako. Hallelujah. Le reality ayithi vele ku impossible, there's no way ungangena kulelo. Kodwa bona bathi nani noma ungathi ngeke kuze kwenteke kutakwenteke ngoba thina sinekukholwa. Hallelujah. Bayamehlisa. Kunetimvo nathi lesitade ehlisa namhlanje nathiwa he was lowered. Into lesitade lowerisha umfundisi asasithandazela utawulowerisha timvo letithite. Empilweni kuba khona netikwelede. Ngiyafisa ukuthi sithi lowerisha phambi kwaNkulunkulu. Ukhanda nje ukuthi sekwenta kuyakucinzetela, you are weighed down sometimes because of ama-burdens of guilt, kumbe une-guilt, kumbe yinto lo guilt because uyente for years, kumbe ukuthi kukwelete. Lo ngakatitholi ngokuthi uyetshwaleni, awukayitshwala msolula. Kuphelula. Etshwaleni awukazuli. Ukuthi kumbe bese ngiyahamba ngiyabuphi. Kodwa kwentekele tinto ukhona kuphi. Yes. Lokuthi-ke sitawehlisa. Sehlise letikwelete. Ngithena ngibekisa ekseni ngathi thina silibene bantu nawusebenta uve umuntu asathi yiboneni ngisuka le ku10,000 kodwa sengithola 3 digits sengihola 900 vele lokho esho ngizokhipha ngani ngoba phela sho imali yakho seyi700 kani wena uhola 10 vele lokho esho ufuneka malini 1000 sekude vele lo 1000 nawe sekude leyo uthuphile lo sinkulunkulu sitowehlisela nathi tino lesithi vele impossible. Lokho ufundisa abantwana. Sibe nabantu abafundisa abantwana ngabo South Africa. Asifana nake bethe kahle. Ungede. Utawujika ngani? Kungcono kuthilo lokuncelele nginawo ukuthumelele lo. Ukhona ngalapho. Kunama decisions labantu abaningi lesiwentile. Lapha bese sekuba khona wathi hawu angedi. Utawuva nje ukubona sakhe ukuthi bantu ufuna ukukhaya ngithakahle. Utawujika ngani? At least lelo kunaba ngibane ngimnika kudla khona lelo. Wakhanza ke ukuthi sekuphela umnyaka nami ngingafundisa umfundisi evethi uma kuphela lo mnyaka lesikweledo sikwele lapha insurance lapha lo mnyaka sikaphela sifuna ukwenza edele sinye salo mnyaka lo nanzela utaseda kanjani lesinye phela ngoba lo mfuso liyaqhubeka uyafunza njosa ke emeni ngalo mnyaka lothi kuyenteka letinto dihlangahlangane bese awusakhona ukuthi wenda kanjani igcine kucoveke yonke le ntombi ngongathathi teluleko ngoba siyafundiswa vele kumbe ngekwehluleka kwakho but nje sifuna ukukulowarisha ukuthi uNkulunkulu lo mthwalo lo songiweya down ngiyacela ukuthi nami ngivuke ngibe lothobekile nalothembekile phambi kwakho. Hallelujah. Praise the Lord. Kungaba ama relationships uthi hayi uya baba la uphindze futhi ucele kulawo ma relationships uNkosi ngiyaye beka phansi ngalena thiwa wehliselwa phansi kuJesu. Praise the Lord. Ingaba ama work related issues, banvana, ma studies, ma business, lokwa nalokwa. Kunetinto letinengi. uNkulunkulu nje lomukela tonke tinto lothi yena kulungile. Ungakwehlisa lokhu nawe kimi. Thina sike saphila lapho 20 ngiyafuna ukwenza ngibuyelela tikweleti. Ngabe ngasithi nje ngihola ngakho ngiholo kude. Ngihamba ngebhangi ngathi ngihola ngokubona. Bathi awukangeni. Ngihamba nge-education ngabuta kunjani. Ngihola ngangena bathi emshinini bathi awupension ngoba 2012 2015. Ngomangala mina 2012 2013. 2013. Ngomangala mina. Sapension. Bathi sekwente ngeliphutha. Yebo. Okay, ngathi kude ukusetha ngakutshela nje sopension. Funa uphumule esiwena njalo. Ngisaza kushayelwa basebhange kaningi ukuthi kune credit card yabona. Nami ngithi credit card. Ngihambe ngiyithathe. Kanti ngithi ngiyayithatha kuyavalwa lo mholo. Funa ukubhadala phela ngaleyo nyanga. Ngithatha ngishayela umzalwane wakho la sonto. Ngase nje ngishayela ngithi phela ngifuna ukubika ngoba ngashayelwa Swati nje bengishayela Swati ngithi kune credit card so long ngayifuni for years. Ngithi okay ngayithatha ngathi nje uyisebenzisa kancane sekuvala umholo
nase ngimnika ngithi yabonene ngithi mina thothi ngengihole kule nyanga le ngicela ukuthi ningibonele lo wanginika inamba wathi na inamba abashayeli baseJozi athi mina phela mina ngathi kusuka ngishayelwa ngino baseJozi la kufanele ukuthi bashayele mina sengispenda bomani sengishayela bandlu kana maningika ngayithole ngathi ngalapha ngathi ba credit card ishiyana imali yakho ngaphambi kokuhlala la bengingathi sindohlala kangakanani I think kwaphela 3 months 3 full months ngena sala thiwa kuyalungiswa lokuthi lapho ke ungento wangena ke tikweletini uyaboleka wentela nje kuphila bathi uNkulunkulu amuhle kulezi nyanga ting 3 benginikela 200 nathiwa nje kuyanikela bekumana 200 ngibhaqaqe yini ngithi yabona ngibona ukuthi ngidayintana le mali bangiphile bona into eyintana ngoba ngibona ukuthi ndoyintana le mali le lokuthi bazalwane kuyaqinzetelana vele timo bazalwane bayaqinzeteleka etintweni letindeni kuba uNkulunkulu lokhona ngokukhipha nasetikhwameni ngingakhuluma nangetikhwama ekseni thina bese basetikhwameni lapho laba lesebenza nabo bevele bathathe nje 10 afika thina namhlanje thatha 10,000 le mali beyibisha ngelivile landzelayo ngevele landzelayo ukuthi bhaqa 12 ngathi ngibini amakhaya ngazothi kusetshenziswa kakhulu nasedolobheni ungiqala kanjani 10 mina ngiboleka 5 nangiboleka 500 ungibuthi ngibisha kanjani imali ayibuyile mali after 3 months or 6 uthola ukuthatha lesikhathi nawuhola ibeke phasi bathi bayenda labanye ukhanza ukuthi nayisothi hayi asengithatha nami 7 uthatha 7 iphela inyanga bekuba mnenzi ke thina bevele bathi laba mina bengihlala phasi imangale ngisibonda lento bayita kanjani athi bese bacela ke ngilo ubeka yakhe ubeka yakhe nangi 12 uthathe nangiba bese kuyafika ke kulona kuthiwe sesiyabenza womise emehlo ababhekise athi bavele bathi lunga lihloniphekile umnyaka satokhuluma inzaba yakho satokhuluma inzaba yakho liphuma lunga lihloniphekile mina ngithi kanti ngithi ngibona nabasamnyika inkosi yami na 3 months na 4 months bathi ayazidlala okumfuna constitution siyamtshela ukuthi la nawungena imali letho ngenyanga lelandzelayo asidili ngeminyaka lokuthi lethinto leti igcina sekusixova nje kungasakhonakali kungasentini sebanganetifo banganeimini sifuna ukubeka phasi kubo koNkulunkulu praise the Lord hallelujah lapha sibona ifaith nedetermination kunamadoda lamane endatinto leti simangaliso ifaith ke bazalwana uNkulunkulu uyayihonorisha ifaith of those who assist in the salvation process. I-salvation i-process. Cala wena utivete kahle. In other words nje wena ungasida ukuthi abantu baphenduke ngemthandazo ngekurelate ukhuluma njani nabo uyaphendula imibuzo labanayo uyatshengisa uthando lwaKristu umuntu agcine uma ngasekho nala asale ekhashana eJozi la sakhona umuntu aphenduke asangekho nala aphenduka because into lokwathi ihlanyela awuphelelwa ngemandla uba manje likhona lakho ngaleso sikhathi nawufika nje emcimbini ubuka likhona lingakuphi ngabamba phita ngawusherisha mthini la haleluya yes andibande abantu abadzinga ukuthwala bamixwe phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu ke uyasinzisa nawufunza lo verse 5 uqala lo muntu lona ude iaim yakhe mbamba ule healing but nakafika uqala la sonweni uqala la esonweni Jesu uqala la emoyeni emphefumulweni uthi umphefumulo lophilile healthy soul is worth more than the body umtimba nje into lencane but uNkulunkulu uinterested ekuphileni kwemphefumulo bese ngiyalandzela konke lokunye yena bekade acitha lama arguments laphe banawo labafundisi ngaleso sikhathi sokuthi bangamthembi Jesu ukuthi ungubani futhi bebangasi easily convinced ukuthi Jesu uyindvodana yaNkulunkulu yakhona kwentativo wabahawukela nalaba labangifo ukuthi abeneta njani betelane umuntu Nkosi yami yoqhamuka ledulu athi angathi lithu umuntu la phasi bese sophinde yaphuma njani sokuzuze umphefumulo nempilo lesha kodwa wathi hayi ngeke kuphethele nje empilweni lensha kodwa ngiyaphilisa nasemtimbeni njengalosho umfundisi ukuthi uyangena
ungene ku roof nawuphuma sisho njalo uthi akusale tifo ayibe khona lenguquko lathi impilweni simukele lo mmangaliso kaNkulunkulu siphile haleluya praise the Lord sengiphetha nje into yangasekuphethe nje bazalwane lokubeketela endleleni yokholwa kufanele ukuthi sibeketele endleleni yokholwa lo muntu lona kuthiwa bekafela uhlangothi angilwathi uhlangothi lofelona empilweni yakho sihamba nje sine tinhlangothi letifile sinetimo letifile lekufanele thina sesisuka la sibe sesiphila singumtimba lophilako lo functiona kahle noma ngakufe budlelwane bakho naNkulunkulu budlelwane bethu ebandleni kumbe yativela ukuthi kude nalo nginakako kude nalo ngifonelako kude nalo wenta ama follow ups ngibikile bona kusisibani phathana nawo ake follow up nje awuyingeni nje into yakho lengabika sola kugcina ngalelo la ngibika kodwa uNkulunkulu namhlanje na uthi lolu hlangothi lwakho lokuthi uhleli ubambelo ukuthi mina am deserted anginakwa vele ngimi lapha ekhoneni ngilonely ngiyakubonela uNkulunkulu uthi hayi laba fefile ngothi namhlanje batawehliswa bahliswe phambi kwaNkulunkulu ngoba ungenteka ube paralyzed kube nema organs akho la ngasebenzi kumbe spiritually kumbe ku emotional ku physical ku social ku psychologically ya worn out uNkulunkulu namhlanje uyasikhipha kule pit noma kuyipit umgodi welukewarmness uyativela manje ukuthi ngilukewarm sometimes yeke sontweni uhlathelele wentiwe yonke into uve ukuthi uyathi mina ngilukewarm but nje nasuhamba ba quickend uthi vele ukuthi yente kona kuda Nkosi yami ngiva ngathi senginemandla i-depression i-poverty into letiningi esihlangabezana nazo sisakholwa akwentelwa ukuthi kuyasinqamula kodwa uNkulunkulu uyasusa sono uNkulunkulu uthi leyo rufu lolomncane nje lokubekiwe la uthi lohlangothi lwami Nkosi yami uyathi nginesimo kunayi area naye ngiyadzinga uphiliswa lolo hlangothi kuthiwa walorisho leyo ndoda yehlela phambi kwaNkulunkulu wamphilisa akaphumanga ngaloyo mnyango labe bangene ngawo namhla ekseni angeke size siphume ngaloyo mnyango lebe singene ngawo lobe siyakusho kuJesu uthi sathi uthatha ke licansi lakho uhambe lokhu you take up your duties your responsibilities and your obligations and do wentele normal lifestyle and move forward in your Christian life uyasisukumisa ungasukumisa gijima phela endlini yaNkulunkulu akuhlali kuphethwe amacansi icansi ungavuka ecansini nawe uyabamba ubambela nomnyelo tongena haleluya uyasikhuthatha uNkulunkulu ukuthi hayi mina ngimfundisela kona ungavuka ecansini ngeke phela sekuvusela ngelicansi songemala sowuvukile ecansini nawe bamba likhona ugijimise lo munye akhona ukuphuma eminyango naye khona eqhubeka hamba hayi ukuthi onke malanga sakhuluma ngelicansi ngikhuluma nje fanele ukuthi ngibambe likhona nelicansi sonke siyasha bathi nje alibamba likhona Kama sengibambiswa njalo likhona nami ngisasithandweni semlilo bathi ayikhonvothe esini bamba likhona wena qhuthe kwekhanjwa haleluya thina nje sonke lesikhona la sibambe amakhona hayi alabangaphandle ngoba labala ilanga nangelanga fundisa ungelikhona la ngaliyekeleli thine esimane sizamazama lalamanye Nkosi yami sawaditimisa noma siwa simane sifake inyawo la ngaphasi eclass ukuthi umuntu weNkosi angashayisi enhloko phase ematsheni kodwa Nkosi yami amane nje abasasoyavuka naye uyasukuma sesiyagijima sonke haleluya praise the Lord siyambonga uNkulunkulu bazalwane sesifike ekugcineni kwelivi singam expect uNkulunkulu asendele into ngoba uNkulunkulu vele watenta kathenti lapha nje sekuthi nasasithe qhu sesiyagijima siqhubekela phambili siyabambisana mfundisi siyamcela noma phambili asini in Jesus name we are healed in Jesus name in Christ we more than conquerors we win in Jesus name we win in Jesus name we win in Jesus name through Christ
Glory to God. Oh my God. Satana ya kedebo sata. Ina ya keteba ya saya. Sana ya keteba ya kataya. Ina ya kedebo sata. Hey, keteba ya. Hey, samane keteba basia. Hey, la basataya. Sana ya saya. Hey. Hallelujah. Siangoma nawe Jehova. Inginga kujabuliswa. Oya basata. Inginga kujabuliswa. As we see, as we declare that we are winning, I hear faith breaking. Shata. I hear faith breaking. Rama shata. I hear faith breaking. In the name of Jesus. Jesus. I hear faith In the breaking. name of In Jesus. the name of The Jesus. chains are falling. The chains are falling. The chains are falling. In the name of Jesus. Mandebo shata. Hallelujah. Hey. Oh, hallelujah. Yakuba tisini. Ngegama likaJesu. Koza kose bayila. Ngegama likaJesu. Kama likaJesu. Emapindwa Unaya kuba. kataba ya kuba. Ngegama likaJesu. Imibhalo yephulwa. Ngegama likaJesu. Jesus. Hey, Baba Siyabonga. Hallelujah. Wewe Nkulunkulu. Asimene nyawo. Hey, Baba shata. Ngegama likaJesu. Hey, Oh, glory to kataba. God. Hey, hallelujah. Thank you, Jesus. Siyawina. Yes, Lord. Siyawina. Siyawina. Yes, siyawina. Siyawina. Sesiwinile. Siyawina. Yes. Imithwalo yephulwa. Yeah. Hallelujah. Yeah. Jesus. Jesus. Bakamthatha Satan bamsele esesibili. Wemuke
Ngivele kwakakho nawe. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Emini ngosista kuwe. Ngegama likaJesu. Sesizile lifi lakho. Lasitshela ngalamadodza. Leta kuwe. Siyabonga baba ukuthi kude lota kuwe. Abela njengoba njalo kuba. Wonke lota kuwe. Sisombululo sikhona. Siyabonga sisombululo emini. Ethi kwenkinga yonke lekhona la. Ngegama likaJesu. Lifi lakho. Lithi lamadodza ambobo saliphahla. Ehlisela lendoda lenye ebiwa. Wendwele siyehlisa emini. Egameni likaJesu. Sehlisa namake. Egameni likaJesu. Sehlisa nendoda. Egameni likaJesu. Sehlisa nomusha. Egama likaJesu. Sehlisa namntwana. Egama likaJesu. Sehlisa na-civil parent. Egameni likaJesu. Nazo tonke tinkinga. Wendwele semukela sisombululo lesitholakala kuwe. Egameni likaJesu Kristu. Sibonga baba ukuthi sihamba la. Asibuyeli emuva ngendlela lesingene nayo. Asibuyele emuva ngoba ihlangothi lobefile seleluliwe ngegama likaJesu. Lobefile sekuvusiwe ethi kwempilo ngempilo. Lalela Sathane, awunasabelo. Bantwana bakaNkulunkulu lapha bagezwe ngengathi yaJesu. They are set free. Remove your dirty hands right now. In the name of Jesus. Remove your dirty hands and leave them free to worship their God in spirit and truth. Thank you, Holy Spirit, for accomplishing this. In the name of Jesus. Thank you for the victory. Thank you for the victory. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Bambala. Semeni. Uthi Jesu. Kule ndoda. Sasahlakala ngapha. Bakuthi umhlathi. Bathi uthini? Wendani? Verse number 10. Uthi kude nathi. Uthi ndosa kana. Lende manje kusethelela lo. Mhlawumbe khona la. Awubathethelela lo. Ikhona ndosa. Just march to the front. Uthi mina ngiyafuna ukuthethela. Ikhona ndosa. Bathethela. Susemehlo kubantu. Susemehlo kumakhelwane. Ubuka nendoda. Declareile publicly. Yakuze nazi. Uthi indodana inemali. Ekuthethelela ndoda emhlabeni. Lo mhlaba umhlaba wesono. Kodwa siyakhona ukuphila ekuthethelelweni kuwona lo mhlaba. Ukhona ukuthi Jesu ngene empilweni yakho. Just march to the front. I'm going to lay hands on you. And God will do something amazing in your life. God will deliver you. Dawususumthwala. Ngesambu losekeleni kwakho. Nalethumba kunika lona nje. Uthi nyathi uthenga phambili. Egameni likaJesu. Ukhona kusho njalo. Uphumelele ndawo namhla. Nawe uthethelele. Ungene ulanze inhlanhla ulethe ekhaya lakho. Noma ulethe ekhaya kimi. Jesu naye yamile. Khona kusho njalo.
Ngiyathandaza manje ngegama likaJesu. Ngephula umoya wesaba, ngephula umoya wemvalo, ngephula umoya wemahloni egameni likaJesu. Just march to the front. Kumele wena mntana sekhaya. Ngosibongela sokhulumile la. Kutenati uthi ndotsana yomuntu nemali uthethelele kusibuza mntana. Hallelujah. Moya wesaba melana nawo ngegama likaJesu. Moya wemahloni yamelana nawo ngegama likaJesu. Moya wemvalo ngiyawephula. Kutenati ndotsana yomuntu inemali ekuthethelele. Ngiyabonga madoda. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes. Kumele wena manje sekuthandaza ngegama likaJesu. Namhlanje igama lakho libhale encwadini ephila. This is your day. This is your moment. Hallelujah. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Elvis, come and cry. This is your day. This is your moment. In your time, in a man's ethethelelwa khona. Thethelelwa nawe. Ikhona lengadi. Ayikaphelelwa ngemali. Hallelujah. Hallelujah. Kusithethelele. Waphosa sala. Unathandaza manje. Unakhuluma umfundisi service. Athandaza. Bathi kumele wena mntana sekhaya. Awujabulisi mine lawe ungela inkosi yamakhosi. Wemukela kuthethelelwa. Tono takho tehlukaniswe kuwe. Fana nempumalanga neshonalanga. Singiyathandaza manje. Ngegama likaJesu. Unkulunkulu akusisa. Nobele nje ngaphambili. Ndibukela sibusiso usibakathi. Ukhona nomunye la. Umoya wethu sesiwefulile mntana sekhaya. Usumsesaba. Usumsanqemeka. Lapho uthatha indoda. Uthatha inhlanhla uyifake ekhaya lapho. Uyifake ekhaya, uyifake empilweni yakho. Uhamba ngenhlanhla. Lalela. Nalapha mawuthi uyavela itolo. But who are you? From this moment, they will say, how are you? This is your moment. This is your moment. Father, in the name of Jesus, merciful God, the God who is full of mercy, Ancient of days, I am that I am, the author of eternal salvation, the Father of our Lord Jesus Christ, the God who is mighty to save, the God who is mighty to deliver, the God who is mighty to heal, Father of our Lord Jesus Christ, the year and the end, the beginning and the end. We bless your name. Father, there is power in the blood of the Lamb. We ask, Lord, even this time, that by the power that is in the blood of Jesus, that you will wash away the sins of your children. In the name of the Lord Jesus, we pray, Lord God Almighty, that from this day onwards, let power take hands in your hearts. In the name of the Lord Jesus, we pray, Lord God Almighty, that you will transform them from the kingdom of darkness to the kingdom of light. In the name of the Lord Jesus, we pray, O Lord, even this day, that Father, their names shall be written in the book of life. In the name of the Lord Jesus, we cancel, Lord, every covenant they have made, knowingly or unknowingly, with the spirit of this world. We cancel with the blood of the Lamb. In the name of the Lord Jesus, we pray, come and live inside of their life.
say,